Yes, when me crush my ATC with me crush is so come jealous boy I'm John jealous we more yo yes when me crush is so come jealous ichi mumuntu jealous ungahamba uye peaceful we more usisi wakho mdala uyazi naye uhambe uyombuza nje wimo. Bakwethu la sesifikile noMtapolwazi umfana wami ngithi uyavuma uvumani bo uyavuma sengifile noMtapolwazi umfana wami la ngizo-improducer yena njengoba sephumile ophehlweni bengimpheka umfana wami la vumani bo siyavuma uyavuma umtapo bakwethu la uMtapolwazi mangithi ngiyabheka ngokukamoya ugqoka ikhavela bo vumani bo siyavuma mangithi ngiyambheka la uMtapolwazi ugqoka isokisi la elidurayo nelinye elidurayo engefani vumani bo siyavuma mangithi ngiyabheka amasokisi akhe uMtapolwazi abiza 300 vumani bo siyavuma mangithi ngiyabheka la ibhlukho lakhe umfana omncane ngoba yena usamncane libiza 1500 vumani bo siyavuma wimo siyavuma sikhuphule phezulu uMtapolwazi mangithi ngiyabheka la uMtapolwazi ugqoka isheti lakhe lebhola vumani bo siyavuma mangithi ngiyabheka la uMtapolwazi akekho umfana ogqoka njengaye vumani bo siyavuma mangithi ngiyabheka la uKing Numba uyena naye ugqoka kahle ezweni sivumani bo siyavuma mangithi ngiyabheka la ezansi mina ngigqoka iAbita yami vumani bo siyavuma mangithi ngiyabheka la mina ngigqoka uBrandwood wami lo odurayo vumani bo siyavuma mangithi ngiyabheka ngokukamoya la ngigqoka uthayi wami odurayo la ngezazi vumani bo siyavuma mangithi ngiyabheka la ngedla ngigqoka uthayi wami odurayo umunye vumani bo siyavuma mangithi ngiyabheka la futhi ngigqoka isheti lami we vumani bo vumani bo we ma siyavuma vumani bo siyavuma we ma we wimo usisi wakho ama-80s uyazi ukuthi ngicrush yakhe wimo bakwethu yithi-ke Mtapo sesibavalelisa hayibo akekho ngasi-afoda wimo akekho ngasi-afoda wemo wemo isho wethu awema akekho wema we thina le ekhaya sigqoka kahle nje hayi thina la ekhaya sigqoka kahle nje akekho umfana ogqoka njengawe esweni Mtapo angithi kunjalo Mtapolwazi uyazi-ke nawe ukuthi ngicula ngemali angithi imali yakho le njalo uyazi ukuthi nawe ngenyanga u-20 uyawuthola le sekuyibonus pocket money 20 rand ngiyamnika uMtapo abanye bathi angimholeli imali yakhe yokucula ngithi vumani bo siyavuma angithi wena Mtapolwazi ngenyanga u-20 rand uyawuthola emculweni vumani bo siyavuma wemo oyoyoy we yisho wethu we thina siyadura sinemali isho wethu thina siyadura sinemali oy uyidedele wima kasengakrushwa eswini bangibiza ukimfendasi wima bangibiza ukimfendasi eswini wima imi ngedwa nje wima icrush yosisi mama 80s wima eswini